Kita coba guys. Kita coba jambu super manis coba ya. Luar biasa guys. Guys, jambu ini kesenangan ibu-ibu pada ngerujak. Kita tadi angin mai kain. Buat sekali guys juga. Ngosan naik ya guys. Yang lebat tumbuh subur. Yang hijau. Lebat sekali guys buahnya. Kecamot guys. Petik guys. Tuh jambunya. Oke. Kita coba guys. Kita coba jambu super manis coba ya. Luar biasa guys. Manis bener. Coba lagi guys. Oke. Ini jambu bener-bener manis. Luar biasa guys. Ibu-ibu juga pengen loh. Doyan lihat. Serujak guys. Manis tuh guys. Mana ya? Manis guys. Oh. Guys. Manis. Tangklek. Ini guys. Ibu-ibu kok pengen guys. Kita tandangin pakai kain. Wah. Guys, jambu ini kesenangan ibu-ibu pada ngerujak. Kita tadi angin mai kain.